Wena ungezwa njani umeji umuntu akukhuluma kabi? Wena ungezwa njani umeji umuntu hlekisa ngawe? Onofisa dela avela jika ngakhulumisa. Onofisa dela avela jika beyisitha. Mngani wami avela jika beyisitha. Into engifakula lafika khona uhlekisa ngami. Athola abangani abasha ngegama lami elikhuluma kabi. Mina ngazi emangazi ngamenzani. Emangazi ngamenzani. Unofisa dela avela jika umuntu abeyisitha. Athi umculo awucacula nesiyakhona. In last minute, baphaza ngoba manje awuthulalele mfana. Mina ngazi usayini baba mbona ngayo. Into enkinga mina nafika khona uhlekisa ngami. Athola abangani abasha ngegama lami elikhuluma ngami. Wena ungezwa njani indlela engibona ngayo? Mngani wami ngazi lutho usayini baba mbona ngayo. Mngani wami Saturday, uzechi umuntu abayisitha. Lana la ufika khona ngisho wonke umuntu ubheke kuwe. Lana ufika khona